chim thu pui YouTube channel clear to tele subscriber song te zawa in chibai kabu ka cheu voin hi okas ni som le pakwa zir top ni ania voin lama te hun thata ka in man ka bei sei ale thun chuma hian chan thu thar than khatte kan han clear ho don ani ama saberin Central Young Lai Association Central Uele kumpuan committee te malak na clear masaila athome Uele hian kumpuan a hian ramle na hum hal pian mang meka kumpuan committee te Central Uele noi hian a than pa adin ni in sak takin ma an la mek ani chung kumpuan committee te malak na chuan Central Uele roi tu tele kumpuan roi tu te kumpuan committee roi tu te chuan nimina kha National Highway 54 71 RCC atanga kolcho in car thlenga returning wall siam athat le thatlo an enfia February tha khan helai muna na thodan hi anlo enfia to a na thalo sang te siam thatura malak alo ni to ani Central Uele chuan heng na thok tu te hi avil renga anga event renga be sei anga na tho achak lo awangin NHIDCL le ICT office and main office te po okas ni ko akhan Central Uele hian an lo khar sak hial to ani NHIDCL le ICT le PMPL heng te hi tuna Longtlai district chunga kongpui sial na thokmek tu te ania heng company pathum te hi inbiak na nei pui an lo ni to poka retaining wall siam that ngai chin chia song te kum thar sang ni som ni le pali February tharal ma ti fel vek tura hun pe kan nia hemi chung hian Central Uele chuan na tho ani dan te en dikin avil chun som sel dona atu langin ma ala sel don bok ani in main office heng company te NHIDCL le ICT main office khar sakte hi Central Uele in a hriat tir anga na bultan ani ta ka wang le thok thei tura work order ti chua ani ta ka wangin office kaya malak rem ti sak an tin ta an office po dan pa ngai anga ankal an phal sak ani ole Central Uele kumpuan committee te malak na National Highway kongpui siam meka kongpui sira lungrem thalo te an en diklai ilo clear lo kong u kan kumpuan secretary nan bivela angai nam lo ra chim hum mai ni angai nam lo ai an lung man de sedimentary rock kan ya achu tin an kam kia pam kong sedimentary rock hang hi chu sedimentary rock po sale lungrai ka ting chi khatiang khania chu wang chuanin ole kan lo hriat to angin Longtlai district jail atanga tlan chuak Joseph Zomon puya chu ni jana khan district jail thok tu ten an khuwa khomo ya an man le ani kha kami chung chang kha kan tar lang vele zok don ani Longtlai district jail atanga tlan chuak
hi ni mina tlan chuak kha ania pong sual thu buai awanga man Joseph Zomuan puya kumsom ni le pakhat pubilal om puya khomoi lunglei district chu nizana khan man le ngal ani khomoi hi kan soifia lokanga longkai atangin khothang lam parvakong a kalin kilometer somthum borvel la ani pongsual thu buai awanga district jail longkai atang mek Joseph Zomuan puya hi district jail longkai atangin tunkar ni ngani okas ni somle pasari jiu lamdaruk le dar sar inkara khan district jail atangin atlan chuaka tichuan jail tang tlan chuak omti an riat vele district jail thok tu ten zong halin thei top so in ma an langa la Joseph Zomuan puya hian an khuwa khomoi hi apan nia riat an yawangin district jail thok tu te chuan khomoi lam an pana Joseph Zomuan puya hi ke in an khuwa hi akala kilometer somthum zet mai ke in akal tina ni chu tichuan district jail thok tu te hian lozuk thlen khalin an ina a ho tur chu alut tur chan lo man le ta ani an man huna hi tukin jing dar khat borvel kha ani ya tichuan jing lam dar ni vela khan longklai police station an thlen pui le ngal ani tichuan longklai police atanga thudon danin Joseph Zomuan puya hi wen lama khan buai pui ngai te buai pui ani zon nuwa district jail longklai avek hian dalu le ani tani district jail longklai atanga jail tang tlan chuak anuma wang hian jail thunei tu te nimin tlaya khan meeting DC in ako ngala chunga chuan jail lama thunei tu te ai zol lama tang te point an ron kala hemi chung chang hi uluk taka sei ho ania jail ven him na le in en kol na te po athat chho jail theina tura malak antum ani tunlai Manipur lam boruak kan ron tilang kha ta dewa thilthan khatte hantar lang zokila nimin jing lama khan ku ke khuwa tawai Ukhrul district na sataka inka na thlenga heta hian thowai khuwa mi pathum te vandoi thlak takin kalum anni thowai hi litan police station huam chung om ania zon ha thlak te om na khuwa ani nimin jingkara kan he khuwa hian silaya inkap thom na satak an ria hunanga machen inka nu silai ri aria boruak aral mon nuwa mi puite ron chuak khomin inka na atel mi pathum ta chu an mu mai lova hunanga machen ngor takan zon nuwa an ruang chu mu chu anita an pathum hian kalum vek anni heng an kalum te hi jam kokin haukip kumsom ni le paruk do kolun haukip fapa ni in thang khokai haukip kumsom thum le panga dolet haukip fapa le holenson baite kumsom ni le pali lun khor thang baite fapa ania an vai hian thowei khuwa vek an nia he inka na hian mithidang le hiam anom le omlo tarlan ani logani hemi chungchanga thil khen dan hi hetiang hi ania thowai hi naga le zong na thak in chen polna ania nimin akhan mei te te hian jing khowar tira zofa te ral ven bu bangkar hi lu chilin helaya duty te hi an mutui lai tak alo nia heti an mutui lai tak hian mei te ho hian simte in an vita an keru te an ti tle saka chumin nuwa an pathum hian silai an kap lum ta ni nimin vek akhan ex MP thangso baite chen na in lamphei khuwa ani chu mei te ho in an hal sak boka hetianga thil thalo tak tun haya athin le ta ka wang hian Manipur boruak chu atang thar le hle ni in thu kan dong bok ani
Facebook ta ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell ni long na sa rin para ngel che ani